رادیو دنگیگل دنگی توی هاواتیا شنوندگان رادیو دنگه گلده مشکودار نجا ایرو 9 هزیران 2024 یک شنبه بروکسل ساعت 11 لحمد 12 امینو چند نو روزه ده پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویه گرتیان سیاسی 396 روزن جبو آزادی ریبرا پو ده چالکی دنه گرتیان سیاسی لگرتکن باکوری کردستان و ترکیه ده چارچوی کامپانیا نامنه تیویا جی ریبرا پو عبدالله öcalan re آزادی شی پرسکرک را کرد چاره سریا دموکراتیک ده 27 مجدار 2023 ده دست بگریوا برچیبون بی دمو بی دور وگر کرن گرتیان دست شانکر بوگو هک داغوازه وان حتی بازه ثبات روژا کمپلیا نامنه تیویا لدیج ریبرا عبدالله öcalan ne قبول کرن او چالاکی خود در باز قناغه کنو بکم گرتی سیاسی پشت 12 ثباتی ده بدا خویانه که راگهان کو جبو چالاکی وان باندور ال خباتن البجارتن نه که bir yardan کو و پشت البجارتن چالاکی خود در باز قناغه کنو بکم ده سرناوی گرتیم پکی که پاشکه دنیز کایا د 3 نیسان ده دا خویانه ده راگهان کو او جبو 4 نیسان روزا جدای کنا ریبر öcalan چالاکی خویا گروا برشبونه بداوی دکن ل چالاکی خو برنگ کنو در باز قناغه کدن دکم گرتیان گوت ام پنگاوا خویا آزادی ری براپور چاره سریا دموکراتیک جی پرسکرک را کورت ر جی چاره ریسانه او پیو به دروشمه جیانا بره خوره یا ده همان شرطی ده bu boykot کرنا دادگه سردار مالباته و خافتنه به تلفونه بمشینه چالاکیا گرتین سیاسی دروجا 396 انده به قناغ کنو به چالاکیا boykot کرنا هفدیتنه سر تلفونه مالبات و دادگه devam dike گل جبو آزادی ریبرا پول برلین مشیان گل کردستانی و دوستین وام پیشکته مساج نه دستان و مسا کردستانیان آزاد نا برلین جبو آزادی ریبرا عبدالله öcalan برلین قادا الکسن پراسکومبون و حتی بقادا فریندینسن مشیان و میتین کرد دی میتینگه ده داخویانی کالتاین و گوتن 3 سالن ریبرا عبدالله öcalan تو آگاهی نایی گرتن و جید نوا گل ده فکرمزن چیکریه دی رای گشتیا جهانی و سازی ناو نتویل همبری و سوجه مزن پیدا نمینه دا خویانی دا بانک رسیپیتی جهات کرن کو دمل دز ارگو بر پرسیاری خو بجیه بینه پشت دا خویانی سیاست مدارا کرسی بری طالب و هفسرو که نابرینه حسین یلماز آخوی آخافتن کرن و گوتن تجتال امرالی چاوکانی شهر تیبت و د شهر تیبت دولتات سوجه مروانی دیگه دیوید سری در نتوین یک بو یکیتی اوروپا همو سازی ناو دولتی لهم بری سوجه دولتات دیگه بکه و ناولی و تیب کرده آژانس روزنیفسی خوی گهان دیمن بالافرا بیمروب آجالی هپگ و خطیه خستن هپگ دو بداخویانه که نویسکی را گهان کو گرلان آسوس بالافرا دولت ترک آسی هیا بتیپا آنکا خستیه خواره بالافر 6 حزیران ساعت 23 اندمال سر آسمانن آسوس دفریه هاتا خستن بالافرا تیپا آنکا یا بیمروب و بچک لنافچه دوکان آسر بسلیمانی کت خواره آژانس روزنیفسی خوی گهان جیه بویره و دیمن بالافرا جالی گرلاین و هاتا خستن روزنیفسی جی پیشاز کرد که سیهایا به تیپا آنکا لنزی باجار دوکان آروژاوای آسوسه کتیه خواره اندام کمیته جوانان PKK Özgür Şeker Gurt Çalaki Riya Yekane ya berxwedan lidijî faşîzmeye Özgür Şerker li ser rewşa ciwanên Kurdistanê ji stêk tîvîra axivî Şerker anî ziman ku dewleta Tirk teknolojî bi rengekê zirav bikartîne ji bo civakê ji pirsgirêkê civakê dû ji bo civakê ji pirsgirêkê civakî dûr bixîne ji bo weke robotekê lê bike teknolojiyê bikartîne eger teknik ciwan ji rol û mîsyona ciwan dûr bikeve divê ciwan pirsê ji xwe bike û bêje divê teknik serverê min nebe ez nabim koleyê amûrên teknîkî divê teknik bikeve xizmeta mirova Özgür Şerker got dewleta Tirk li dijî Jin, Ciwan, gelê Kurd û gelê Tirkiye tevaye û şerê teybet dimeşînerê berapo evras bi kurahî teşhîr kiriye. Li Tirkiye faşîzmeke kur heye bi pêkanê asîmîlasyonê jî rizandina civakê esas digire.
تێکۆشینا جوانên li Bakurê Kurdistanê rihê esasî şoreşewan e. Bayê têkoşîna li Bakur di nava têkoşîna tevgera azadiyê de veguhere Baxosê. Serhildana li hilbijartinê li Bakur wan û bajarên dinên Kurdistanê rêbazeke rûya serhildanê bû. Jin û ciwanên Kurdistanê pêşengî ji vê yekê kirin. Dayîkên me bi salanê li gel mercengiran li ber xwe didin. Li zindanan berxwedan heye gerlayên Kurdistanê 24 saatan bêman li ber xwe didin. Têkoşîn de encama vê daneheviyê de pêk hat. Özgür Şerker Diyarkir ku li hemberî faşîzmê rêbazeke din nîne û got tenê nasnameyek ciwanên Apoyî heye ev jî çalakî ye. Bêguman her tişine çalakî ye. Ajotuna bisikletê çalakî nîne, meşa 5-10 kesan çalakî nîne, li darxistina turnuvayê çalakî nîne. Özgür Şerker herî dawî balkişan ser êrişên dewleta Tirkiyeyê dijî Rojava û got divê ciwan şoreşa Rojava mezin bikin û biparêzin. Rêbera wazîfeya pêşengeya şoreşê daye ciwanan. Divê ciwanên Kurd bi erbû mîsyona xwe pêşengtiyê rabin. Şehit Botan Şerker li başûrê Kurdistanê li bajarê Silêmanî hate bîranîn du li bajarê Silêmanî li taxa azadî pêk hat Komîteya Malbatên Şehîdan a başûrê Kurdistanê hevserûka endamên desteya rêvebera tevgera azadî tevlî bû. Endamê Komîteya Malbatên Şehîdan a başûrê Kurdistanê Wehab Ahmed Şehîd Şerker germiyan Ango Baxtiyar Abdullah bi bîranî got em bi Şehîd Şerker serbilind û şanazin êdî ew ne tenê zarokê malbata xwe ye yê hemû gelên Kurd bi rûmet û têkoşere. Hevserûkê Herêma Silêmaniyê tevgera azadî Hecî Aza jî sersayî xwest û di keseyeta Şehîd Şerker de soza domandina têkoşîna şehîdan tevgera azadiya gelê Kurd da. Li ser malbata Şehîd Refîq Abdullah spasiya beşdaran kir û got em bi şehadeta Şehîd Şerker gerek serbilind û şanazin. ژیانی خۆی تەرخان کرد لە پێناوی گەلەکەیدا. بۆیە شەهید بەختیار تەنیا شەهیدی بنەماڵەکەی نییە، شەهیدی گەلێکە. ئەمڕۆ ئەمەی کە دەیبینین هەم وەکو بنەماڵەی شەهیدان و کەسانی ئازادی خواز و کەسانی ڕۆشنبیر و کەسانی وڵاتپارێزی ئەم شارە کە لە پرسەی شەهید بەختیاردا دانیشتوین هەمومان خۆمان بە خاوەنی بەختیار دەبینین و کەس و کار و بنەماڵی ئەویش بە بنەماڵی خۆمانی دەبینین. ئێمە بە خوێن بووینەتە یەک لەبەر ئەوەی شەهیدەکانمان یەکمان دەخەن، شەهیدەکانمان داوامان لێ دەکەن یەکێتێکی نەتەوەیی دروستکەین، کەسایەتیەک کە خاوەن لە خاک و وڵاتی خۆمان دەرخەین، بەرامبەر بە خیانەت بوەستین، بەرامبەر بە داگیرکاری بێدەنگ نەبین. خۆم و بنەماڵەوە بە ناوی ئەو شەهیدەوە بە خێرات نیم هەڤاڵا ناکەین یەک بە یەکیان کە سەردانیان کردوین دڵخۆشیان کردوین دەستیان خۆش بێ بە خێراتنیانەکەین جێگای ڕێز و تەقدیرن بۆ ئێمە هاتنیان بە خێراتنیانەکەین یاخوا بە خێر بێن سەرسەر و سەرچاومان ئێمەش شانازیەکەین بە شەهیدەکەمانەوە کە لە پێناوی خاک و نیشتمان و میلەت و قەوم و کووردا خۆی بەخت کردووە لەم کوردستانەیە لە دژی داگیرکەر و زاڵم و زۆردار و داگیرکەری ئەم وڵاتە. Li İstanbulê ji bo Colemêrgê Serbiyaye em li piştî biryara Meclisa Şaredariyên Hêzên Ket Aştî û Demokrasiyê yên İstanbulê li dijî desteserkirina Şaredariya Colemêrgê li qada 6 haneya Beyoğlu daxuyaniyek dan. Li destpêkê de alîkarê Serokê Koma Dem Partiyê Sezayî Temelî axivî got 25 salin li vî welatî tecît heye. Bi ferskirina tecîta li İmraliyê qanûna îstîsnayê kirine pratikê de. Li çarçovê qanûnê de dozên kumpasê çêkirin. Ji ber doza kumpasê hev Şaredarê Colemêrgê ji wazîfeyê girtin û qayîm tayin kirin. Ev derbeyek siyasiya qirêje divê em li dijî derbeyan bi yekrêzî têkoşînê bikin. Divê em bi têkoşîna xwe darbekaran berteref bikin û komara demokratîk ava bikin. Bişre berdekê Kezkê Hüseyin Tosun daxuyanê hevparxwend û got bîna demokratîk a gelê Kurd carekê din hate desteserkirin. Em ê dijî desteserkirina vîna gel têkoşînê bikin. Qayûm xesp û kuştina hukûk e. Ji bo vîna gel divê têkoşîn were xurt kirin. Tosun herî dawî got hêzên Aştî û Demokrasiyê wê li
پشتی بریارا اندام میسا شارداریا جوله مرگبن اما که خونده کارکر گوندی تقوی جن جوان کرد ترک چرکز لاس علوی و سونی همو گلم بنده جبو مافین خواه جبو سرخوا بونه دویلی دیج قصره اینیه که تکوشنا گل آوا بکن و تکوشنه خورد بکن پشت داخویانه چالاکان نوبته دست بکر لرنه سیلتیجی تجدید و دست سرکنا بینا گلمشیان کردستانی و دوست وان دهل فرانسا باجار ریننسه لقادا کولومبی کومبون و حتی به قادا رپوبلیک مشیان و میتینگ کرن پشتی ریز گرتن لسر ناوی گرسه داخویانی یک حتایین داخویانی ده حتی شاکرن کلی دیجی ریبر عبدالله جلان تجربه کلی تو دره جهانی نایدیتن demeşandın. Seysalan ku tu agayış Reber Abdullah Öcalan naye girtin. Ev peykarinen ku pergale hukuk ede tüne suceke mezine. En banklı saziyen peyvendariye navne teve u yekiti Avrupa'daki ku berpisyariye xwerabın. Tada xuyani de bank resipiti cihat geren ku demildes erkafı bicih bine. Li çalakye de hattes şankirin ku deste serkina vina gele cöle merge jali de sılatlar ya kepe MHP naye kabul keren. Ulitici deste serkina banka berxwedane hat keren. لندن چالاکر دیجی تجدید تکوشین هات پیکانین لندن لسربانگا پلاتفورما دنگی گرتیان TSP نادک و ایتوپ دونتاک لبر پرتوخانیا وند گیم چالاکی کرسی هات پیکانین داخافتینن هات کرین ده هات کوتین کو devlet Afrika faşist liser girtiyen şoreşker zakt و زورکه مزند مشینه girtiyen نخوش بمیرن اره روبرو دهیله داخافتینه ده هات کوتین کو مافه تندرستی مافه که مروویه و دوی سازی ناو نتیوی رaya گشتیا مرووانیه لهبری زakt و زور liser girtiyen لزندان Türkiye hişyari tevbigeren ده چالاکی ده balkşan ser revşa Ecevit Piroloji u hat kotim şoreşkere internasyonalist Ecevit Pirolu se salında desti devlet Sırbistan'da dil tegirten u jiyanavi dimetersini ekmezin diye. Deve devlet Sırbistan'ı Pirolu radesti devlet Türk faşist neke u demildes üyberde. Litransi u mantez tecida İmrali hatı protesto kiren mantise Kurdistan'ı u dosya vanduhlu peşya istasyona navendiya bajer kombo u bedaxuyane ke tecdal İmrali protesto kiren. Bedaxuyane da atkotin ku devlet atık de erişen dijigerlen azadi u gündelini heremede çeken kimi bu kartine. Diveraya gişti Avrupalı hembere 40 lira gele Kurt beyden nemine. Bedaxuyane da attes şankirin ku ve azadiya fiziki Reber Abdullah Öcalan be pekanin u atkotin. Azadiya Reber Öcalan müsugariya aştiyeli Türkiye u tevaya ruşrata navine. Le Paris'e Kurdistan Rusya le banyo edransiya Paris'e kombun politika entecid u erişen kırkırın halledici gele Kurt protesto kirin. Le sernave girse daxuyane katayın halkut kutecida mutlak Ali İmrali jibu hemu cihane şerme. Daxuyane de bank sipiti u konsey Avrupa jahat kirin kudemede şandeyke bişinin İmrali u ruşa Reber Abdullah Öcalan le kolin beken ujraya giştireç gerek biken. Le sernave civaka İslamiya Kurdistan که مل ظاهر جی آخویان زمان کو تو علی مروی اولی حقوقی تجدید نینه تجدید دست سرکنا بینا گل جلو مرگه لیویانا هات پروتستو کرن کردستانی دو ل Nambos kombo tecdali Reber Abdullah Öcalan deste serkina şaridari cöle merge bu mitingege protesto keren. Di mitinge de axafın atkerin hat gotingo deslatariya faşist AKP MHP vina gele kurtüne de hasibine. Tu hukukun nasnake hukukka metingeri dike pratikede. Da axaftına da banka tekerin kudive gele kurt edici metingeriya devlet atıkle her kadeji yani beteybetiyle Avrupa tekoşine kurt bike. Çalık varan baklı raya geçtiği Avusturya jikirin kule hemberi ve hukukiye ledici gele kurt bedegne mine u piştevaniye bide gele kurt miting bir duruşma yandı daldı. Le Hamburg'e jibu Kenan Ayaz çalaki hat pekanin siyasetmedarı Kurt Kenan Ayazlı serdaxoza Almanyalı Kıbrıs'ı hate girtin uradesi Almanya'ya hat girin. Bu peşekte civanen teceşe u tekojin le bajare Hamburg'e jibu azadiya Kenan Ayaz çalaki hat girin. Gelek valat Paris Internasyonel Sühnermendi Kurt Serhadu beştari çalaki bun. Serhadu çalaki de ahivu diyarker ku ev Kenan Ayaz jizarukatiye xo ve nastike gud ez hertim hayran tekojin u helvestavi bum. Dema de bisaliya xwe de hate girtin tevî hemû îşkenceyan teslim nebû wa jî wê her tim berxwedan kir.
Pişa parlamenteri beriye HDP Nihat Akdoğan axvi gud em weke gel jiyaneke biromet dixwazin. Ev nesûce Kenan Ayaz ji bo mafê gelê xwe yê demokratîk têkoşînê dike û divêde min destwere berdan. Pişa li ser navê têçeşê organ gök daxuyanî xwend û destşankir ku Kenan Ayaz sûç nekiriye. Almanya li gorî fermanên Erdoğan tevdikere. Divê Almanya nebe hevkarê faşîzma Erdoğan û demil dest Kenan Ayaz were berdan. Çalakî bi berskira duruşmeyan bedawî bû. Pelegodanîja men û çeyên di nava rojê de pêşkêşkirin aniha xatirê we dem baş.